وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اپوشے یقیناً ہاغ مالونا چوگٹل تاسو پجنگ کے کافرانو نکار سمئیم یقیناً اللہ دا پارا دائے پینزمائے صدا و رسول لرا و خپلوانو دا رسول لرا و یتیمانو مسکنانو مسافر لرا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان وکتاسو ایمان لرے پالا او پاگ امداد چرا لے گلے منگ پخپل خاص بندبانے پرد جنگ بدر کی پاور چمخامخ دوڑلے واللہ علی کل شیء قدیر واللہ پارسیز بانے قدرت دریم اذا انتم بالعدوة الدنیا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منکم کل چوئے تاسو اے مومنانو پغاڑا نزدے بانے مدینے تاو کافرانو پغاڑا لریم او قافلہ دا سورو استاسو نکوز روانوام ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیاد کتاسو مخنا وعدکڑے دیو مقرر وقت دا جنگ خام خواب اختلاف جو کرے تاسو با وقت مقرر کے ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لیکن اللہ تاسو یوزے کرے بے وعدیم دید پارا شکور کے اللہ کار چدید کولو لیہلک من ہلکان بینت ویحیا من حیان بینا دید پارا چہلاک شیا سوک چہلاک شویری رسو دلی دلو دلینا اجوندے آسوک چی جوندے رسو دلی دلو دلینا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اَيَقِنَنَ اللَّهَ تَلَار سوری بار سپوئے دے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ رَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ کلچو خود التا دے کافران را اللہ استاپ خوب گلک کسان او کا خود رے تا تدی دیر نخام خواہ کمزور تیاب کڑے و تاسو او خام خواہ اختلاف بمکڑو پکار دا جنگ کے ولیکن اللہ سلم انہو علیم بذات الصدور لیکن اللہ تعالیٰ بچ کرے تاسو دا فشل اور تنازونا یقیناً اللہ رے پویا پائے خبرو چی سنو کی وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا او کلچ خود اللہ تاسو تدی کلچ مخامخ شوئے تاسو دائی تاسو پسترگو کے لکسان اور لگی خارکڑے تاسو دائی پسترگو کے دیر پارا چپورا کے اللہ کار چدے لائق دکے دلو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تعالیٰ تا اور گرزولی شی ٹول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو کلچ مخامق شہد ڈلد کافر سرام نکلک شیپ میدان جنگ کی ایا دعائے اللہ تعالی لردیر دیر پارا شکامیاب شیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اور تابعداری کوئے اللہ اور رسول اللہ اور جگڑے مکوئے قرآن کی نو کمزوری بشے اور لا بشی استاسو دبدبا اور صبر کرے یقیناً اللہ خاص مرگرے صبر نہ کو
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله مکیے پشانت دائے کافروں چراوتلو دخپل کوروننا لوئی کو ان کی اور یا کو ان کی خلقتا او من کول خلق دا اللہ دلالنا واللہ بما يعملون محیط اللہ تعالی غٹول عملون بان شریک والواغی رون کے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ کلچی خیستکر دی کافران تا شیطان عملون دائیم ویویل ورطا نشت زور اور پتا سبانینن دخلقنا ایقینن زتاسلم پنائی درکوم فلما ترات الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم ارگلائے چھ مخامخ شدار ڈلے واپس اگردے دا شیطان پخپل پندوان نے ویل دستاسن جدائم انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب زکینم زاغ شیچ تاسوی نہیں نے یقیناً زیرگم دا اللہ نا واللہ نے سخت زاور کن کے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کلچی ویل منافقانو آکسانو چدائی پزلونو کے شکو دو ککڑی دی مومنان لردین دائیم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم اور چاچ زان اس پار پا اللہ یقیناً اللہ تعالی زور اور حکمت والدے ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحریق اکوین تیلدن کیا وقت چسا اخلی دا کافران ملائک دمر وہی مخون داغی و شاگان دائیم اوائی ورتا اسکے عذاب دور سدون کی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا عذاب سبب دا اسراء شلی مخلی گلی استاسلا سنو اور پدے سبب دے چی یقیناً اللہ ندے حس ظلم کو ان کے پابندگان اخفلو کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دا موجودہ کافرانو بشان دا حال دا فرعونیانو دا شاشدائین مخیوم کفروا بآیات اللہ فاخذهم اللہ بذنوبهم کفر کروائی پایتون دا اللہ تعالی نونی والاللہ عغیب صبر دا گناہون دائیم ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالی طاقت والد سخت عذاب ورکون کے لئے کافرانو دام ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم دارانی والبعضاب دلی وجندیم یقیناً اللہ تعالیٰ ندے بدون کے یو نعمت درائیں شینام اکڑی بیو قوم تردی پوری چائی بدل کی وسبب دخل عملون سراغ حالت چدری بنفس نفسن باندیم اور ددے وجناچ یقیناً اللہ ہر سوری بار سبوئے دے کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی پشان دا حال دا فرعونیانو دے او دا کسانو چی دائین مخیوم
كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. دی دروجن گنل آیتنا درب خبل نو ہلاک کرل منگا دی لرا بسور د گناہونو دریم او غر کرل منگا فرعونیان ادا طولو ظلم کون کی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون. یقیناً بدتر د زناور او د اللہ پنجبانے کافر خلق دیم دا سی کافر شعیب ایمان نروڑی. الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدهم فی کل مرۃ وهم لا یتقون. آغا کافران چی لوس کری تا دائی سرام بیا ماتی یغی لوس پل پہر زل کے اوزان نبش کی دبی لوزینام. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نکوس عمومی تپدی بانے پمیدان جنگ کے نو یروا پسود جنگ ددی رستنی خلق دری دید پاراچ یاد اساتیم. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. او کتیرہ کے دیو قومنا دلوز ماتولو نو خبر اور کائی لرا دلوز ماتولو برابر برابر. ان اللہ لا يحب الخائنین. زکا یقینا اللہ تعالی امین نکی دخیانت گرو سرام. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او گمان دین کی دا کافر چ بش بشی دا اللہ عذابنا یقیناً دین شیا جس کو لے اللہ لرا دخل عذابنا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. او تیار و ساتے ددید جنگ دپارا سمرم چی وس رسی طاقت دوشتلو او پالرشوی اسونا چی روائے تاسو پائے سر دشمن دالا او دشمنان استاسو. وآخرین من دونهم لا تعلمونهم واللہ یعلمون. انور کسانم ددین سوا چن پی جنے تاسو اغی لرا اللہ پی جنی اغی لرا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وعاش خرچ کوئے تاسو سشے دا اللہ دا دین دا اچتوالی دا پارا پورا و درکریشی تاس تدائے اجرم او بتاسو بائے ظلم نشی کہہ رہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اکور کاغش ودہ کافران روغ کولوتا نتم ورکوک شایتا او زان سپارا پالا یقیناً اللہ تعالی سوری پارسبانے پوئے رے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اکغواری دا کافر چی دوکہ کئی استا سراپا دے روغ کی یقیناً پورا دیتا لرا صرف اللہ. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. خاص اللہ ذات دے کلکڑے تو پخپل امداد اپ مومنانو صحابوں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اجوڑا خراوس دے اللہ پمند ظلنو دے مومنانو کی کتا خرچ کرے ہا طاقت سی پزمکا کے ریٹول تا جوڑخ نش پیدا کو لے پمند ظلنو دری کی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
لیکن اللہ تعالیٰ جوڑخ پیدا کرے ددی پمینس کی یقیناً اللہ رے زور اور حکمت والے. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی پورا دیتا لرا اللہ آغشا لرا چستا تابداری کی ایمان والیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی تیزی اور کا مومنان درا پجنگ کولو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. پداسی طریقہ کوی ساسو نشل کسان صبرناک نزور اور بھی پجنگ کے ب200. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. او کوي تاسو نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافرانو باندې پدیو جچدا کافران داس قوم دے شن پویگی بدین. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اس اسانتیا راوستا اللہ تاسنا پر مخی حکم کی زکر چی پوید اللہ یقیناً پتاسو کی با کمزور تیا رازیم. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. نو کوي تاسو نسل کسان صبرناک ضرور کی با 200. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. اکوی تاسو نظر کسان ضرور کی با 2000 اللہ بتوفیق. واللہ مع الصابرین. اللہ دے خاص مددگار دے صبر گون کو. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدان صرف تردی پورے چخوی نتوی کی دا کافرانو بزمکا کی. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. تاسو غواړئ سامان دنیاوی اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو دپاره. اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف نہ چ مخکی تیر شوی دے خامخار سیدلے بولتا استا پا سبب داغ مال چی تاسو آغسل دا کافران نازاو لیم. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نخرہ دائے مالنا چی گٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرکہ دا اللہ نا یقیناً اللہ بخنک ان کے رحم کا ان کے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى. اے نبی و آغا چاہتا چستاسو پلا سنو کی دی دا قیدیانو کافرانو نام. ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم. کمعلوم یا اللہ تستاس بزرنو کی مین دے اسلام نو درب کی تاس تا غور مال داغنا چکم ساسنا غست شیرے او بخن بمو کی تاس گناہوں. واللہ غفور رحیم. اللہ بخن کن کے رحم کن کے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ واللہ علیم حکیم. او کدی غواړي نقصان کول ستا سرام یقیناً دی نقصان کړي د الله سره د دین مخکې نو طاقت درک الله تاسو په دی باندې الله تعالی په دې حکمت والے. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله
یقیناً کسان چی مان راوڑے او ہجرت کڑے دے او جہاد کڑے پا خرچ کولو دا مالو نخبلو دا زانو نخبلو دا اللہ پلار کی والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض او کسان چی زیور کڑے دے مہاجرین تا او مدد و سر کڑے دے دا دوارا ڈلے باز دی دوستان دی دبازو والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایت من شيء حتى يهاجروا پاکستان چی مان راوڑے دے وہ ہجرت نکڑے نشت تاسو لرا دائی سرد دوستانے کولو نائز حق تردی پورے چاہی ہجرت کی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ حق طلب دا امدادو کی ستاسونا دا دین پبارکین لازم دے پتا سوائی سر مدد کول الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر مکو امداد دا دی پا مقابل دائے قوم کے چستاسو دائی پا منس کے لوزیز جنگ بندے واللہ بما تعملون بصیر واللہ تعالی ستاسو طول عملون لروینیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض خلق چی کفر کرے باعث دی امداد کو ان کی دبار سرام الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر کون کے تاسو امداد دا مسلمانانو نو پیدا بشیلوے فتنہ پزمکہ کے او فساد لوے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا کسان چی مان راوڑے او ہجرت کرے او جہاد کرے دا اللہ پلار کے کسان چی زیور کرے غیلا او مدد کرے دا کسان مومنان دی یقیناً لہم مغفرت ورزق کریم دید پارا دے بخشش دے گناہوں اور رزق دے عزت والا والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاہدوا معکم کسان چی مان راوڑے رستو ہجرت کڑے ہو جار کڑے استاس مرگرتیا کے فاولئک منکم دا کسانم استاس رڈلی نہیں صابرین وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اخپل ولی والا باعث دریم حقدار دید میراث دا بازو پا حکم دا اللہ کے ان اللہ بكل شيء علیم یقیناً اللہ تعالی سیزبان علم لریم براءۃ من اللہ ورسولہ للذین عاہدتم من المشرکین اعلان دے دا جدائے دا طرف دا اللہ و دا طرف دا رسول دا غنان آئے کسانو تا شتاسو سر اللہ اسکڑو دا مشرکانونا و لوز مات کرے رہے فسیحو فی اللفظ اربعات عشر وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وے ورطاو گزے پمل کی سلو میشتے وہ یقین کو آئے تاسو نشاجس کو لے اللہ تعالی لرام اور یقیناً اللہ تعالی شرمندہ کو ان کے کافران لرام وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ عام اعلان دے دا اللہ اور رسول دا طرفنا خلق تا پرز دا حج لیم ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ یقیناً اللہ تعالی ویزار دے دا مشرکاننا و دا رسولم ویزار دے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ نکتاسو توبہ اکڑا دا شرک و کفرنا دا وستاوز دا پارغ ورئیم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اکمخم وارو دا توبینا پوش یقیناً تاسو نشا جس کو لے اللہ لرام وبشر الذین کفروا بعذاب علیم
نزیر ورکارے کافران تا پازاب درناک الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا مگر کسان چلو دکڑے تاو سرا د مشرکان ندیم بین نیم گڑے کڑے تاو سر حصے دلال ان امداد کڑے استاس مقابل کی دبلچا سرام فاتموا الیہم عہدہم الى مدتہم ان اللہ یحب المتقین نو پورا کہ دائی سر اللہ وزدائی دمودے مقرر پورے یقیناً اللہ تعالی خوخیم اغشال رشزان ساتی دبے لوزینام فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کلچی اور تیریشی میشتے دا حرمات وجنے دا مشرکان چکم دے تاسویم میں وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور نیسے دی لرام اور بندائے دی لرام اور کینے دی تپہرم اور شکیم فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان اللہ غفور رحیم نو کدی توبہ استد شرک نام اور پابندی دمانزو اکڑا اور کئی زکات نو خالی کے ددیلار یقیناً اللہ تعالی بخنک ان کے رحم کو ان کے وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ او کئی او تند دے مشرکانو پنائی طلب کی ستانا نو پنائی ولورکان تردی چواری دے کلام دا اللہ بیا ورسویت لرا زید آمن ددتا ذالک بانہم قوم لا یعلمون دا دے وجنا شدا قوم دی نپوئیگی بدین کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ سرنگ کے دیشی دا مشرکانو لحاظ دا لوز دائی پنیز دا اللہ پنیز دا رسول الا الذین آہدتم من دا المسجد الحرام ما سوا دائے کسان شتاثر لوز کرے دا مسجد حرام پخواکی فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم صبر جائک لکی ساز دا پارا پا لوز بانے تاسم و تکلکو سے ان اللہ یحب المتقین یقیناً اللہ تعالی محبت کیا چاسرائے شزان ساتھی دبے لوزینا کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمًّا سرنگ کے دیشی لوز دا مشرکانو حال دارے کدی غالب شی چرد پتاسو لحاظ نہ کئی ستاسو مبارکے دخپل ولیو ندلوز یرزونکم بافواہہم وتابا قلوبهم واکثرهم فاسقون دی رضا کی تاسلا صرف پخلوخ بلو و انکار کی ددی زرونا دی ایماننا و اکثر ددی دی نافرمان اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون اغسر دی پا بدل دایتونو دا اللہ بانے دنیا لگا نوڑی دلی دی دا اللہ دلارنا یقیناً دی بد دی حق کارونا چیدی اے گئی لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمتا اولئک هم المعتدون لحاظ نکی دی دا حس مومن پبارکی دخپل ولیون دلوز او دا کسان دی دا حد نہ تیروتن کی فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نو کدی توبہ کڑا دا کفر شرکنا او پابندی دا مانزے اکڑا اور کئی زکاة نورون استاسو دی پا دین کے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اور جدا جدا بیانم دایتنا دا پادا قوم چپوئے لریم
وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور کمات کی دی اخبر لوزنا پس لوز کولونا، اور تان کی دی ساسو بدین کے نو جنگ کوئے دا مشرانو دا کفر سرام، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، یقیناً دی دا پارائس قسمون نری پارشیم، خدا دی دا پارائش دی منشی دا جنگ کولونا، الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، آئے جنگ نکوئے تاسو دائے قوم سرام چمات کری قسم اخبل اور پخیر آدی کری بیستلو در رسول، وهم بدوکم اول مرام، او دی شوروم کرے ستاسو پا جنگ باندے اول ذل، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، آیا رکوئے تاسو دینا نہ اللہ تعالیٰ دیر حقدار دے شراغن یرو کے کتاسو ایمان لرائے، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، جنگ کوئے کافران سرام نو سزا ورکی دیل اللہ استاسو بلا سنو، اور شرمندہ کئی بدین راو مدد بکی تاو سرادری مقابلہ کے، اور شفا ورکی سینو دقو مومنان لرام، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ابو بزی غصاد ظلم د کافرانو اور توفیق د توبے ورکی پچ آغشال رچوغاری، واللہ علیم حکیم، اللہ پویا پارس و حکمت والدیم، ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، آیا گمان کوئے تاسو چپری بخودش ہے، حال دارے تروسا ندی جدا، حال دارے تروسا ندی جدا کری اللہ کسان چی جہاری کری ساسونا، ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیا، انینی ولید اللہ نسوا رسول نسوا مومنان نسوا، کلک تعلق والا، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالی خبردار دے پاقیقت داغے ملون چتاسوی کوئے، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، نری پکار مشرکان لرام چابادی دی جماعتون دا اللہ تعالی گواہی گئی دی بخبل زانون بانے پا کفر کولو، اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، دا کسان بربادی ددید عملنا اور پور کی بدی ہمیشہیم، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، یقیناً آبادی جماعتون دا اللہ لرا سوک چیمان لری پا اللہ و پر رسنے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور پابندی دمان زکی اور زکاة ورکی اور نیرگی دیشان سواد اللہ نام، فَعَصَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، نکی دیشی یقیناً دا کسان وی دا ہدایت والاونا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ، آیا گرزوئے تاسو بس کول پاجانو او باد ولد مسجد حرام پشان دا غشاشی مان لری پا اللہ و پر درستنے او جہاد کی دا اللہ پلار کے، لا یستوون عند اللہ، ندی برابر دید اللہ پنزم، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ہدایت و ثواب نور کی قوم ظالمان تا،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله آکسان چی مان راوڑے اور ہجرت کرے اور جہاد کرے دا اللہ پلار کے پخرچ کولو دا مالونو دا زانونو لوے در دیر لوے درجے والا دی پنیز اللہ اولئک هم الفائزون اور دا کسان دی رسولن کی ریخ پل مقصدونو دا یبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم زیر ورکی اللہ دیت رب دریم وخاص رحمت سر رخبل طرف ناو پر رضامندیام او پا جن باغونو سراش دید رو پائے کے نعمتنا ہمیشہیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم ہمیشہ بھی دی پائے گے ہمیشہ یقیناً اللہ خاص اغسر دے ثواب لیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء اے ایمان والو منی سے پلاران اخبل اورون اخبل دوستان ان استحب الکفر علی الایمان خخیائی کفر رب ایمان باندے ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون او کچا دوستانہ اکڑائی سرستا سنا دا دوستانہ کو ان کی امدہ ظالمان دی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تو دیتا کوي ستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو بیبیانیم او ستاسو قام قبیلام او مالونا چه تاسو اکس گٹھائیم او تجارت چی اریگے تاسو دائے دا کوٹا کے دلونا او کورونا چه تاسو خوخوائی غیلرام احب الیکم من اللہ ورسولی وجہاد فی سبیلہ دا دیر خوخوی تاست دا اللہ و دا رسول نام و دا جہاد کل دا پلار کے فتربصوا حتی یاتی اللہ بیامرے نے انتظارو کے تردیو چرابو لی اللہ تعالیٰ فالعذاب واللہ لا یهدی القوم الفاسقین واللہ تعالیٰ ثواب نور کی کامیابی نور کی قوم نافرمانو تا یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالی پڑی روز زین جہاد کی اور خاص کر برد حنین کے اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا کلچی تعجب کیا چولے تاسو دیروالی اخپلین مدفنک دیروالی ستاسونا حس مصیبت وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین اور تنگ شواب بتا سمان ازمکا سرد فراخینا بیاو گلے تاسو دا میدان جنہ شاکرن کیے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین بیارولی گا اللہ تعالی تسلی اخبر طرفنا پر رسول اخبر و صحابہ وانزل جنودا لم تروها اراویلی گلی لخکری دا ملائکو شتاسو ملی دین وعذب الذین کفروا وسزائے ورکا کافران تام وذالک جزاء الکافرین اور دادا سزا دا کفر کرن کو ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیا توفیق د توبی ورکی اللہ پس دینا وشال رشو والی
واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخنا کن کے رحم کن کے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، ایمان والو یقیناً مشرکان پلیت انہوں نے نزدیکی مسجد حرام کا پست دے کالنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور کہ یہ تاسو د غریبانا ذرے بے ثواب کی اللہ تاسو د وجہ د فضل خلنا کو غاڑی۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جنگ کر دائے کسان سراج ایمان لری پا اللہ نپرز رستن، ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نگڑی چ حرام کری اللہ دا ورسول، ولا يدينون دين الحق، اور تابداری نکی دا حق دین، من الذین اوتوا الکتاب، دائے کساننا چورکڑ شرعیت کتاب، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، تردی چورکڑی بری ٹیکس لرا پخپل آسمان میں، پدا سال کے شریب الزلیل اسفکونی پر ملکے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ويهودان عزير علیہ السلام باللہ زہر، وی نصارى مسیح علیہ السلام باللہ زہر، ذلك قولهم بأفواههم، دادری وناغان ویس وخلودرین، يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم، مشابہت کی دی بڑے کے دوینا دمختنو کافر سلام، قاتلهم اللہ انا یوفکون، تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلے کی لحقنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، گنلی کی ملیان خپل و پیران خپل، اختیار مند حکمون دا اللہ نہ سوا، دارنگ مسیح زید مریم لرام، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، اور حکم نہ شہدی تا مگر دے چ بندگی دے خاص کی دے اللہ، لا الہ الا ہو، زگنش اقدار د بندگے سوا اللہ نا، سبحانہ عما یشرکون، پاک دے اللہ دائنا شریا غسرائے برخی والا گئیم، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالی بخل اخلوم، انغواڑی اللہ تعالی مگر دا خبر آئے چی پورا کی اخپل رنا لرا گرچی بدے گڑی کافران۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، خاص اللہ ذات تیرا لے گلے رسول اقبل پر ہدایت و بحق دین،
دیر پارا چی غالب کیا غلرا پٹول دیننو اگرچی بدگنی مشرکان یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانونا خامخاخری مالون دا خلقو بنا روا طریقو ومنکی خلقو لرا دا اللہ دا لارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. خدا کسان دی چی جمع کی سرو سپن انہیں خرچ کی دا اللہ بلار کے فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکا دیلا بعذاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقع بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. فاورس گرمولی بشی دا سرس بن پورد جہنم کے نداغلی کی بپائے سرا ددی تندی اور ددی اڑخنا ددی شاگانی. ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بدا غشید چتاسو جمکڑو خپل زانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہا چتاسو را جمکاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دمیشتو دا اللہ پنیل 12 میشتری دا اللہ پا حکم کے. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. داغر وزنا چی پیدا کی اللہ آسمان و عظمکام دے 12 سلور میشتے دے عزت دین. ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لگ پوخ. فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکوئے پر میاشتو کے پخفل زانو. وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کا دا مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ خاص مرگرے دا متقیانو. انما النسیء زیادت فی الکفر یقیناً روستو کول دمیشتو دا حرمت دا زیادت والدے پا کفر کے. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما گمرائی زیادتی کی بسبب دا کافرانو حلالی دی دایو میش یو کالو حرام گنی بلکال. لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ دید پار آئیچی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چلا علیہ عزت ورگڑی نو حلال کی بدے سردیہا چلا علیہ عزت ورگڑی. زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین دولی شوی دیتا بد عملون دلیم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم کافران دا. یا ایوہ الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض. ایمان والو سوجستاسو کلچوے لیشی تاس دا اوزے دا اللہ دا دین دا پار دا جال زان درنوے تاسو زمکتا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ آیا خوشحال تاسو پا دنیوی جن پا بدل آخرت.
فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل ننری ساماننا دجن دنیاوی آخرت پا مقابلہ کی مگر لگدی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما کنوجے تاسو د جہاد دبارا عذاب بدل کی تاس اللہ عذاب درناک وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ او بدل کی براولی بل قوم ستاسون سیوان وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا او نقصان نشور کو لیتا سو اللہ لائس نقصان وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پارسی زبانی قدرت درن کے لئے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کتاسو مدد نکوائے دن نبی سران سپروان نشتا یقینا مدد کرے اللہ دد سرام پاو اخشویست دنرا کافرانو دویمو ددواو کلشی دادوارا پقار کی ناستون کلشی ویل دخ پل مرگری تا خبدان مکوا یقینا لازم مرگرے فانزل اللہ سکینته علیہ وآیته بجنود لم تروها نراولی گا اللہ تعالی اخپل تسلی مضبوط والے پاؤ اوکلکی تو بدا سے لخکرو چتا سن لی دے لخکریں وجعل کلمت الذین کفروا السفلا او گرزل اللہ کلمہ خبرات کافران اخکتا وکلمت اللہ ہی العلیا او خبرات اللہ تعالی دوچتا واللہ عزیز حکیم اللہ زور اور حکمت والدین انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله اجائے کسب کیا او قدرانے او جہاد کے پخرچ کولو دمالونو دزانونو سراز اللہ دلالے دپارام ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون داریر فیدمن نے تاسو را کتاسو پوئے لرائے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك کوئے دا مقام دا غزا سامان چاسان ویدائے حاصلے دل و سفر درمیانا خام خادی بسا تابداری کرے بدے گی ولكن بعدت علیہم الشقام لیکن لرشے پدی بانی سفر وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم زر قسمون بکی دی تاوست بالا کزمگا وسوین من بتاو سراوت لوین يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون تباکی دی خپل زاننا پدے درو قسمونو اللہ پوئے دے یقیناً دی خامخا درو ویم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ما فکر استانا اللہ پسو جاتا اجازت ورک دیتا دا پاتے کے دو ترائے چخخ کارشی ہوئیتا تا کسان چی رشتی نینی پوزر کی او پی جندل ہوئیتا درو جن لا يستعذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اجازت نغارستانا کسان چیمان راوڑے پا اللہ پر سنے دا جہاد کولنا پا خرچ کولو دا مالونو دا زانونو واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا دم پا متقیان واندین انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون یقیناً اجازت غواړي ستانه پر خودلو د جهاد
آکسان چیمان لری پا اللہ پر رسنے اور ارشک کی پرات دی زون دائیم دی پدائے شخ پل کی گڑوڑ کار کئیم ولو ارادوا الخروج لأعدوا له مدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين کدینت کرے دوتلو دجال خامخات تیاری دے کرے غیلہ تیاری لیکن بدگنی اللہ تعالی ددی راپور تکی دل دجال دپارا نکل کے پاتے کرل پزے اویلی شو کینے سرد کینا سن کنام لو خرجو فیکم عزادوکم اللہ خبالا کوتلے دی تاثر پر سفر کے نیز جاتی کو تاثلنا مگر فساد ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ او خام خاص غلول بیکر استاسو پمینس کے پشو غلائم لٹوئے دی تاؤس دپارا الفتنة فساد ورانے وفیکم سماعون لهم واللہ علیم بالظالمین اور پتاسو کی دی جاسوسان ددی دپارا اللہ دے پویا پدی ظالمانوں لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون یقیناً دی لٹولی دی فتنے ددے نمخ کے اور چلونے جو کڑی ستار تکلیف دپارا قسمہ قسم چلونا تردے پورے چحق راغ اخکارش و حکم دا اللہ و دی بدگنین ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا بعد د منافقان ناری ویم اجازت را کما تا پات کے دلو ما پا فتنہ کی ما شوام خبر سے پا فتنہ کی خودی ورغر دے دل وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور یقیناً جہنم خامخار آگے رہن کے لئے طولو کافران لرام ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون کورسیتا تا خوشارین خفقی دی لرام اکورسیتا تا سمصیبت ندیوئیم یقیناً من عمل کرو پخپل تدبیر بانے دینا مخیم نو گردی دیستانا پدا سیال چی خوشحالی گئیم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون تو عائشر نرسی منتا مگرا مصیبت چی مقرکڑی اللہ زمن دپارا اللہ زمن مولا خاص پاللہ نزان سپاری ایماندار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين تو تاسو انتظار نہ کوئے زمین مبارک مگر یود دو خوشالو ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا ہم انتظار کو بتاسو چوبر سے اللہ تعالی تاس عذاب دخل طرف نہ آیا زمین بلا سنو فتربصوا انا معكم متربصون انتظار کا یقیناً منتا سرائیو انتظار کا ان کی قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين تو دیتا خرچ کا کب خوشحال ہے اور کب زور ہے شرین قبلی کی استاسونا یقیناً تاسو قوم نافرمان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله انرے من کڑے دی لرا قبل ولو د نفقات الدینا مگر دے خبریں چ کفر کرے دی پ اللہ او دا رسول ولا يعتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون اور ناراض دی مانزتا مگر پدا سے حال کی چ ناراستی
او معلوم نہ خرچ کی مگر پدا سال کی جبری گنی فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تعجب کے روان شی تعالی را ددی مالنا و ددی اولاد یقیناً غاری اللہ تعالی دیر پارانش سزا اور کی دی لرا پر سبب دائے بجن دنیاوی کے وتضحق انفسهم وهم كافرون او زیبا ددی ساونا پدا سال جریب کافرین ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وقسمون قیدی پالا یقینا دی خامخاص تاسونا دی ندی دی استاسونا لیکن دادی دا سے قوم چیری استاسونا لو يجدون ملجان او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون کدی مندلے شرط زیر پنائے یا غارونا بغرونوں کے یا سرنگنا بزمکا کے خام خادیبا ورگرزی دلواغی تا پدا سعال کی شب مومنڈ بدلل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون بائی ددی نہا غری عیب لگی پتاوانے پ تقسیم د صدقاتو کے نکور کریشی دی تدائن دی خوشحال شیم اکور نکریشی دائن داوخ کری خبئین ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون او کدی رضا شوے پائے چ اللہ دی لور کی اور رسول اللہ ادی ویلے پورا دے مولرا اللہ زرد راب کی اللہ منتدخل فضلنا اور رسول بمرا کی یقینا من خاص اللہ تعالی ترغبت گون کیوں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل یقینا زکاتنا د پارا د فقیرانو دی او د مسکینانو دی او د کار کون کو دی چې مقرری پائے او دا آغا شعرے چی مین اور کیدی شی دائی زنونو تا او بازادولو دا سٹونو کی او پتاوانیانو خلقو کی او دا اللہ پلار کی او دا مسافر دا پاران فریضتا من اللہ واللہ علیم حکیم دا فرس شعرے دا اللہ دا طرفنا او اللہ پویا حکمتنو علیہم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن بعض د منافقان نارین چې بد خبرې کوي په نبی بسې او وايي چې د خوار سو یا قبلین قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين تو دے قبل ان کے د خبر د خیر ساسوم ایمان دری پا اللہ اور اعتبار کی پا مومنانو ورحمت للذین آمنوا منکم اور خاص رحمت دے دپار ایمان والا استاسنا والذین یعوذون رسول اللہ لهم عذاب علیم اور کسان چھ بدردوئی پر رسول اللہ پسین دیل عذاب دے درناک يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قسمنا كيدي بالله تعالى دا پارا چتا سو رضا کی اور اللہ داغ رسول حق دار دے چدی داغ رضا کی کدی مومنانی ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها آئے دین پوئیگی چچا مخالفت کو دا اللہ و رسول دا حدودنا یقیناً داغ دا پار دے اور دا جہنم میں شب پائے کی
ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی لویا يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم یرکی منافقان چ نازل کرشی پ مومنان داس سورت چ خبر ور کی مومنان لرا دائیں منافقت چ پسنو د منافقان کی قل استعذوا ان الله مخرج ما تحذرون تو ٹوکی کوئے یقیناً اللہ بخکار کئی حاشے چتاوست یری گئے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ کتدینا تپوسو کے نخام خادی بوئی یقیناً منگزان مشغول ولبم کولے قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون تو آیا پا اللہ و دا پا آیاتنو دا پا رسول بورے تاسو استحضاء کوئے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم بانے مکو یقیناً تاسو کفر خکار کرے پست داوید ایمان ساسونا ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین کما فیکم گا دے اوڈل ساسونا پس سبب دا توبید آئی نو سزاب اور کو بلی ڈلتا دے وجنا شاہدی مجرمان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سڑی و منافقات زنانا باعد دی دبازو پشانتی دی یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم حکم کی خلق تا دبدو کارونو او من کئی دنے کہنا او بندی خپل لاسونا د خرج فی سبیل اللہ نام نسوا اللہ فنسیہم یرکڑے دی اللہ لران اللہم دی یرکڑے دی ان المنافقین هم الفاسقون یقینا منافقان دی بدکار دی وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها وعد کہ اللہ دا منافقان سرو منافق زنان اور دا نور کافران سرا دا اور دا جہنم ہمیشہ بھی دی پائے اور کے ہی حسبهم دا اور دا دی دا پارا پورا دے وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور لعنت کرے اللہ پا دیوانے اور ددید پارا عذاب ہمیشہ دے كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ستاسو حال منافقانو کافرانو پشاندہ کافرانو چستاسو نمخ کی تیرشین وغی دیر سختاسو نا پا طاقت کے او دیرو دمالونو بلحاظ او دا اولاد بلحاظ فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم نو فیدی واغستیاغی پخپل برخد دنیا نو تاسم فیدی واغستے پخپل برخوم لکه څنګه چې فیدی غسیا کسانو چې تاسو نه مخکیو پخپل برخوم وخذتم كالذي خاذوا او ورنن وته تاسو په باطل خبرو کې پشانت دای شي پکې ورنن وتیو اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان برباد شیری دریا مرنا پا دنیا و آخرت کے اولئک هم الخاسرون او دا کسانم دیدی تاوانیان علم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات
عین دی راغلی دے خلقو تا خبرون دائے کسانو چی دین مخ کی تیر شیریم قوم دنو علیہ السلام و عادیان و سمودیان و قوم دے ابراہیم علیہ السلام او سیدن کی دا مدین اور لشی کلیم اتتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون راغلو دی تدری رسولان خپخکارو دلیلونو ننو اللہ چی پدی بانے ظلم کرے لیکن دی پخپل زانونو بانے ظلم کاؤ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی او مومنات زنانا باعد دی مرگرتیا کون کی دی زبازو یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ حکم کی خلق تا دنیکو کارونو من کی دبت کاروننا او پابندی دمانز کی اور کی زکاة اور تابداری کی دید اللہ و داغد رسول اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم لا کسان خامخا رحم بکی پدی بانے اللہ یقیناً اللہ دے زور اور حکمتن والرے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وعد کر اللہ مومنان سڑو مومن زنان سرام دا جنتنو چی بئی گی بلان دائے ولی ہمیشہ بئی دی پائے جنتنو کے ومساکن طیبتا فی جنات عدن اور دا کورنو دا خوشالے اور پاک کورونا پباغنو دا میشواری کے وردوان من اللہ اکبر اور رضامندیاں دا اللہ دا طرف نہ ڈیلوے نعمت دے ذالک هو الفوز العظیم دا ذکر شلنو دا کامیابی لویا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اے نبی جہاد کو دا کافرانو منافقانو سرام اوزان کلک کا دائی پا مقابلہ کی او زید ورطلو دری جہنم دے او بد زید گردی دلو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمت الکفر وکفروا بعد اسلامہم قسمون کی دا منافقان پا اللہ چی دین دیویلے خبر دا کفر او حال دا یقیناً دیویلے خبر دا کفر کفر اخکار کرے پست اسلام اقبلنا وہمو بما لم ینالو او قص کرو دی دا مقصد چی نہ حاصل کرے وما نقمو الا ان اغناہم اللہ ورسولو من فضلہم او بدنگڑی دی مگر دا خبرام چلاہ دی لامات داری ورکڑے دا او دا رسول دا فضل دا اللہ نام فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرًا لَّهُمْ نُكَدِي توبہ باسی دا منافقتنا دعوتی دا پارا غرئیم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ او کریم مخواڑو سزا اور کی دی اللہ تعالی سزا درناک بدنیا آخرت کے وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر انشت دیل را پٹول از مگا کے سوک بچ کا ان کے اون مددگار ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين او بعد دا منافقان نا غریش لو ذکری اللہ سرام کراک اللہ منتا دخپل فضل نام خام خام ما صدقات ورکو او خام خا شبا دنے کار کو ان کو نام
فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نار کلا چې ورکړ الله دیتا د فضل خپلنا شمتیاو کړی پائے فضل ورکولو مخواړو دیری مخګرځون کی فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نراست اللہ تعالی دیلن منافقت دری بزلونو کے ترائے روز پوری چری بمخامخ کی اللہ سلام پسبب دری چری خلاف کو دا اللہ ندائے چری اغسر وعدہ کرے وان اپدی وجہ چری دروغ ہم ہوئے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب. آئے دی نہ پوئی گی چی یقیناً اللہ عالم نے دری پپٹو خبرو دری پر آزون باندے اور دری پر جرگو باندے اور یقیناً اللہ دے خب علم لرن کے پپٹو خبرو. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. دا خلق دی چیبون لگئی پاغشا چو خوشحالی کو ان کی لی دا مومنان نری پور کولو دا صدقو کے. والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم. آغا صحابہ شین ممی مگر خپل کوشش او کڑاو ندیائی پورے مسخرے گئیم. سخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم. مسخرے بو کی اللہ بدی پورے او دی پارا دے عذاب درناک. استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کبخن غواړي تدیل راو کنه غواړي بخن دیل راو کتبخن غواړي دیل راو یا کرت نو هیچره بخن نکی اللہ دیتا. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. داد دیو جن شری کفر کرے پا اللہ و پر رسول دا اللہ تعالی بخننو نکی دے قوم نافرمانو تا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. لوئی کیا پاتکڑیشی خلق پخپل کی ناستلو د جہاد نا شات د رسول اللہ نام. وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. او بدگنی چ جہاد کی دی په خرچ کولو د مالونو د زانونو د اللہ پلار کے. وقالوا لا تنفروا فی الحرم. اوائی دی نور تم موزے تاسو بگرمائے کے. قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. تو اور د جہنم خڑے سخت گرم دے دی دنیا نام خدا خلق پیدے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. نو بخاندی دا خلق لگ زمانہ او بجاڑی دیر زمانہ بدلب اور کے دیشی دائیں ملنو چلیے گئیم. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. کو واپس بود دیتا اللہ اور ڈلت دے منافقانو نام اوستان بیا اجازت غاڑی دا پار دا وطلو دا جہاد. فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. وائے شرے موزے ما سرتا سوئی چرے اور جنگ مکو ہے زما مرگر چاکم دے اس دشمن سرام. انکم رضیتم بالقعود اول مرت فقعدوا مع الخالفین. یقیناً تاسو رضاشیے پکینا سلسرا والذل نکینے سرد پات کی دن کو نام. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. او جنازہ مکوا پیو اس یوتن مانی ددین چمڑشی چرے امود رگا دا قبر پخوا کے دعا پارام.
انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً دی کفر کرے پا اللہ و پر رسول اللہ، امرشی بدا سیال کی جدی بدکار دیم۔ ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور تعجب کے ناشی تعالی دی مالنا نظری اولاد، یقیناً غواری اللہ تعالی چی عذاب ورکی دی لرا بسبب دائے بدنیا کی، او زیبا ددی ساؤنا بدا سیال کی چی بکافر۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، او کلچے نازل کرشی او سورت پدے مضمون بانی چی مان لرے پا اللہ و جہاد کو اید رسول مرگلتیا کے اجازت طلب کے استانا طاقت والدینا، اویج منگا پریدا چشو منگا کے ناسن کو سرام، رضو بین یکونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، رضای دی پدے بانے چشیری زپات کی دن کو زنانا و سرام، امہر والے شید دی پزنون بانے ندی سپوئے ددین نلریم، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم، لیکن رسول کسان چی مان راوڑے دامر گرتیا کی جہاد کی پو خرچ کولو دمالنو دزاننو، وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، او دا کسان ددید پارا غورا غورا ثوابو ندی، او دا کسانم دی کامیاب۔ عد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، تیار کرے اللہ تعالیٰ دل جنتنا شبئی گلان درائے والے ہمیشہ بھی دی پائے کے دا کامیابی لویدام۔ وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، ارال دروغ بانی کو ان کی وانشان دید پارا چیت اجازت شید پر خودل دجال، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولهم، او کینا سا کسان چی دروغ ویلو اللہ و رسول تام، سیصیب الذین کفروا منهم عذاب علیم، زرد او برسی کافران تددین عذاب درناک۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، نشتا پا کمزورو خلقو نپ مریضانو ونپائے کسانو چی نمومی ہاغا مال چی خرشی بسفر کے سگنام کلچی دی خیر لٹی دا اللہ و رسول دبارام، مال المحسنین من سبیل، نشتا پا خیستکار کو ان کو بانی سلار دا ملامتیام، واللہ غفور رحیم، اور لائے بخنک ان کے رحم کو ان کے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، انشت گنا پاغشا شکل تال راشیم دید پارایشت سورلی ورکی دی لرام، تورتو زخنمو ممحا سورلی چتاس بسوارکم، تولو وآیونهم تفیض من الدمع حزنا لا یجدو ما ينفقون، ندی روان شی بدا سیال چسترگی ددی ڈکی دوخ کنام، دوجر غمنا پدے خبرائے چری نمومی ہا غمال چی خرشگیم۔ انما السبیل علی الذین یستاذنونک وهم مغنیان، یقینا لار دا ملامت یاشتر پائے کسانو چستان اجازت غاری و حال دار جمال دار دیم، رضو بین یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا یعلمون، رضای دی بدی چشی دی پاتی کی دن کو زنانا و سرام، امہر لگو لے اللہ دی بزرن ندی سپوین لریم۔